Ko ngā puhi nui tonu te iwi rahi rawa o te katoa o ngā iwi Māori o te motu, ko tahirau 25 mano o rātou. Engari tērā tētahi iwi hō ko ngā hota o te whitau te ingoa, ko tahirau 10 mano tāngata e hono ana ki āia. Engari ko wai rātou e iwi, ko wai hoki ōna uri, kei a pere wihongi ngā whakamahuki. He iwi hou, engari rā ia, koinei tētahi o ngā iwi nui rawa o te motu. Ko ngā hota o te whitau, te ingoa e karangahia ai, te hunga kaore mōhio ana ki o rātou iwi. There is always a variety of reasons why they don't know. Ko Dan te kanoa te tumu o tūhono, he pakihi whakahono i te tangata ki tōna iwi. I ona wheako, ka nui kēpea ngā tangata kua toro atu ki tēnei ratonga, kaore e paku mōhio ana ki tāna taha Māori. Quite often in the mixed marriage where a child or person might have a Pākehā mother and a Māori father, and there's been a separation, quite often the mother is not able to pass it down to the child. Neke atu i te kotahirau te kau mano tāngata kei raro tonu i ngā hota o te whitau i te putanga atu o ngā tatauranga census. Nā he te kau mā ono pai heneti tērā o ngā nama o te iwi Māori katoa. Ka mutu he whitu te kau mā tahi o rātou e noho taone ana. They have to accept there's no one person they can ask who will give them the answer, and they have to prepare themselves and undertake pretty rigorous research. Sometimes it's easy, sometimes it's hard, but it's up to them really. He oi ko tā te kanoa, he iwi e āhei ana te āta mate atu. I urge everyone to, who don't know the iwi, to commit yourself to finding out and undertaking search, talking to people and that kind of thing. Kei ngā hota o te whitau tonu, te mana, pere wihongi, te karere.